Nilang Pradan Guwahati Jangan Lokal dia experience hi kum som panga nei to ania nikum lampang pokanin zona ma lo perform to pokani choni kan hu panga zo hi Lawrence Puyan ni he's from Guwahati Amiania stand back to rule to panni KTM STUNT show Sadi so pania kan KTM model hi actually lalu tuangi ani penting lo dia asal Rusia Europe a number one motorcycle brand Australian brand kum sang kan sa cross of ka makatin namia kum som sa go to local quick on it aro KTM Amai lo ni India number one sport motorcycle brand voice of the world athlete ready lo la to ania Moto3 250cc bikes races Saki so Kani 2017 Kani World Off-Road Racing Touring Champion alone in Bogomani good day on that year kan so ba dia lo to India ra Kani kung Saki so Kani again run in Pennsylvania showroom hi Sali chuang India ra an nei ani tu a hiani model panga an nei an model ta hi G200 G390 G215 he is street racing India ra kan sang hi song pani achangin an ron in chau chan to showroom hi Sali chuang India an nei model panga tu na hian an nei G300 G390 G215 hi street racing big an nei RC200 RC319 hi super sport big an nei bokani an bahan chiam man thona ni am mai lo theu ne lo kan tiang kan ni hey and the other one is Lawrence Puyan from Guwahati nikum lampang kani kan so doang kani AIZAWL pun nama anu perform to Mizoram Suga anu perform to Ilya lan masatak main stand show rock puilit tu mai ka lo nei ko ni amara thoi tu ku ba chuani Holy No Stadium ko ta in tan chok chua aloria stand show rock puilit tu mai lo show tu the team Nordics ni Nilang Pradan Guwahati Sikkim Amiania ani hikan so to kani experience tam tak lo nei to ni India ram bun sang sang kani stand show tu rakawi ni puite ma lo in chok chua ke ni puite lo ti dei to chi na ni abai khau thiam ni India ni pui chai sing a chuani shalo mang bo ngam lo ke
เชียตานส่วนนี้ให้มีแค่นี้อันเก็บนุ่งเฮียนี่อันสอบพวกโตนั่นนี่ก็เชื่อส่วนนี้เชื่อส่วนเราจะก็เชื่อแล้วว่าก็เชียตานที่ติดตัวนี่ก็เชียเอาว่าเต็มเต็มเต็มเอ็มเอาว่าตุ่นเล่าตุ่นเราเซ็งส่วนพวกโตนั่นนี่ขี้เหลี่ยมเอามาหันเต็มเอ็มStopin itu nak kan team mereka, aku punya lebih dan lo jadi team mai cini lo. Kan puang nun selang KTM STUNT show sami so ni kan dia nak muni hall indoor stadium dia. KTM is Europe #1 motorcycle brand, Austrian brand. Kung sangkat sa kwasong nga pakat alaw na initoin, kung sumsari don't lights on local. Let's scream and shout for our stunts today. I will be amazing. I'm TMZ here, I'm cute though. And here comes another. Woo! Like I told you before, they are from Northeast. One is Milan Pradam from Sikkim, and the other one is Lawrence Puyam from Guwahati. Good day,